Gikundi kia nthuki mbithi na rietwa bogeta West Youth Decide CBO ni kigwete mbaru itua ria rais ria uwandi bwa miti aria bambiritie uwandi bwa miti iri njira ya kumenyera riera na kinya kwigika muoroto jwa Rais Ruto nkurukini batariritie ati baribanga kuanda miti 100,000 mutugikare gatwechio. Activities iria tutheba gikundi tuna environmental conservation kana gutetheria mazingira. Ni migambo ya Rispa Kinyora niwe mukariri gitwa ikundi kia mbeu mbithi na rietwa bogeta West Youth Decide CBO. Adana nwe ikundi iki kugwati mbaru ni mwandiki munene wa kiama kia Mbasi Mugambi Manyara kiri kuanda miti nkurukia 1,000 kire cibitari Ithimbari Primary, Gatakene Primary na Kieni nekio bisi ya chibo kia Chure. Gikundi giki kiri na muoroto jo kuanda miti nkurukia 100,000 kenda beta na mbere kumenyera rera. Atuchike amwe tuchike busy ku take care of the environment na tukacheka busy youths bara bokara na ranja be tumaira drugs toka baita na drugs tebui kwa naru ito gwetike tukarigia kuanda miti 1,000 kenda tumbe kukinyia target yetu na ya ku make sure to kuanda 100,000 trees over Meru County. Ingwete kiandene sukuru chieto nande tutethwa twena thina nuntu miti gwata nuntu bane ayuthi aritwa baore abakeja miti kathika kwene kaumanko na baba batethirwo baina stress na chia kuruga nuntu nko ikethairwo irio kiama giki kuona ajo ni bakaitende baba yuthi batina inya batina ngugi bona ne manto mega bo me kinderax bo me kimanto ja mathuku ja society meja bara amwe they mentor themselves. Kingi kiribe uweji ni bagwita tongeria mwanya na ntuba wendi wega gutonyera gatigati kenda bagatetheria kuingia kiroto kiao kio wandi miti. Our donors from Meru County batutetheria kenda tumba gukira tuya mwasi youths. Kira turomba muno ikira ntu baba ikajana babombo tutetheria governor, the elected leaders na nyabangi baba tithurite mwanya bombo tutetheria trees ni kenda tukomba ku anda miti tukinyira target. Na muthiene kiri gwara nkosi urano mowerekeria bamajani kuma factory ya Kionyo akiuga ngugije mbeweje bagwita ninjega ire gutetheria mutongirwa mugongo Dr. William Ruto kuingia kioto kiawe kio wandi miti nkosi akiuga ta factory boba gatonyera gatigate kubagwa tambaru. Kiri program ya national government the national cover ya miti coverage tuje international standards yuga 30% coverage trees na niyo bakwenda kujuja kiroto kiu kia thirikari itukoromba thirikari na andu angisa thirikari ya siego kunja Meru County government institutions factories tuje nawe tuko majani na tukambiria factory ya Kionyo kuigwa ora mairiria yao tukakande guturi board ya Kionyo na tuba sponsor na miti ira bakandaga na kinya ya kura youth tukabagura miti iu irenku cia kuthia majani jao kuma Ithimbari wandini ya bogeta West gicigo mbunge kia Southiment nke report rantosha wero weekendi ria kwa rieto ni Mutugi Kare.